Zoom. Nipa say when they saw the or say akura matisi no fie then na bi kasa. Zoom. Zoom. So say one that titi wo. The air can one obesa uti o. Na mom e ma ne ho. Zoom. Zoom for so baso nyankopon to me ye be bompa ye e de achi ama nyankopon do sha ma wo e bebem. Mama kwaba adase se abrewa kame ho a wode wo phone wo laptop and as a device bia wode ehweme no aseda no eye wode a enkomo na ba social media so ne de edoso ye pa but channel we so de ye bo modern se ye de enkomo bia bekoso bia no e de beto a ne enya botra chichi mu e de amount na enada ana NPP amanyoku no ene Asantehene nyina agitwi ekopie wo kotokofie ene wo screen so a mohwe no na yekopie wo kotokofie mi kire menhia Asantehene na ase no na won botaye ani wona niswade hu nyina wo kopie ho nyina ne se Mathew Opoku Prempeh ya ye friend Napo wono ana yira bawumia ya wotu frank adema NPP amanyoku wo 2024 abato ayekoi mu se woyi no se wobebo na chido ne senti ya Napo enso efri kotokofie na yura ana atete na afri ne mofra na mfe so wo free Asantehene mu die ezefata se yedi kan de ne kochirin yura ansana ya babe yi no apie ene ya ba sa na Ghana mampani ene na bede akire ene NPP amanyoko ne titiri ne abrempon na no matranku nyina agitwi eba kotokofie ma ne ye fe se de uhu ewo wo phone yi so ana se device a wo de hwe mi eso ne no ana Asantehene wura wote kruwe ni kra we benwa ngoma so Kotokohene no Otumfou say to otoso mi no ede na no disem ede tudwa abra Ghana mampani na nado dankwa Kufuado ebo na mane omonantese e wo Kotokofie no ansa na yebeti Asantehene wura de na yini kenti Ghana mampani nantese a wode ba Kotokofie so my big time and the break. I don't know how to so my big breaking the eight. American. You'll be a Jumana. Ghana for Adaro, my Baba said in Sama. Obey to me, I ye, Papa. Yamaye, the big Emma the cow, Emma Brosso, and my Ghana so, and to Paul. The body sounds well, although can't say that any moment to one to make good. I saw no beer or bedtime. When you're not baby, it's here. Napo Maquine, Banner Fire, and then a big poor man as vice president. And then answer an MPP, National Council, because she are Baby Tia Free about me, I'm say, high and or person, only yes, one for baby, 2 for 1 for baby. Wow, here. Hello, Nana. Nana. I got a voice from your son in Napo. When we send the journey, I'm a Siasa. When ministers are no, and I will run now. And you will say National Council. the Nantes ye corner ye no Asantehene wura ejine Nantes ye no fel so Emma ono so de nanu disem edit to dwa se ba wo ma bai wo ma gine fe so Asantehene wura de nanu disem edit to dwa no wo de futu sem edema yura Napo abra Ghana mampani eda na di anase eyi no ede kira Asantehene wura kire se wono ana 2024 abato a yewura mu wono ana obebo yura ba womia echido yentie Kotokohene otikruwe ni krawe
Benua ngoma so Otumfou say to otoso emieno na no di se mene futu sema wode ema Napo ko ba ye no ko tran kran kakra Job. Job. na Opokufo na babedi ade Job. na so fro na nebusa no dien na opese wo ye Job. wa na ne nanai oba ne nche no ka chen se Honorable Kwame Opokufo o free mra yi menhia se yi constituency ni so na osre manokwan a obekwa ko Job. Okobo na akura mane o si da bi 2 minutes dey ni mo ko na kobo akura mane Job. Oba e obusa no o se no na apeso ye o se ana Job. Otumfou se ne nanai wo hira no na o ma na kwan so onko no onkonko ye Job. Job no na o mampanyine na Kufu ado enso e baae Job 2016 abane ya tuwie no Ghana mampanyine na nado dan kwa Kufu ado ono na e ba no ono ka kire nse wo nana no dwumadie kese pa ye hyehyɛ ɛwɔ ye policy no ono na mpɛsɛ okoto ano a be education minister Job. Job ma enyina ya te efu Ghana mampanyina no kwan a Napo efa so ye se adwuma no Job. Job. Atu bio aye 2020 na do samba ewura o se mesisa no na mnako energy Job. na me o se tutwum a on so na ba ko na mnako education ho Job. also on na ko ye na nyuma pa wo ye no ho no na ne Ghana mampanyine waka ho asem wa ye Job. Job. Wana na moa Ghana mampanyina be de kire a ono na otu franka ma MPP no wona ni famu a o se da bi wona ne ono a na mpese we ma be de kire Job. Job. Otumfou se ne ban na de wakasa kire no wodem watunufo Job. nanso Dr. Mathew Opoku Prempeh Otumfou se manen kan kire o Job. Job. ma Dr. Baumia enu so yiwo Job. Job. manu no so yiwo wo ye no koye so mpa ahobrase ne di na chi de obekire ho no e na oso ye Job. o se sa asemi odi kan kan kire odem enso wo kan ase Job. Otumfou se fa ahobrase kodi akire na ne kama fama no Job. Yesu tie de ono bekire ho no ye no na oso ye Job. Job. Ni pa ni bi ka se wani nso ade o se akura ma tisi no fie den na bi kasa Job. Job. so se wanda titi wo de ye ka no no besa uti o na mom e ma ne nyo Job. Job. for so ba so nyankopon tumi ye be bompa ye e de akire ama nyankopon do hya ma wo e bebem Job. Dr. Baumia Otumfou se men kan kire o wode ne nana no ahye wo nsa Job. Ose baby atete no enfuso bi e baby a no emana so nsi ma no nte no nte a no dem Job. Job.
Asante Regional MPP chairman Untumi Otumfou was men kanchiro also what there was a papa. Zo. Say biara wajina nachi enna kama. Zo. Otumfou say the akade o nyankumo na futu de mamo was a modie no munchirechirem de mai bia ene de mo ba mo be no munchirechirem e ma manfo nte enya monko amanyokro no bisuso wo mo so be chirechirem mu di de Ghana fo be hu se ampa we na be bo Ghana no e no ombeto akọ Zo. Otumfou say na sentie wa o ka kire wa ne se Zo. na no mahemfo matwere mo se ye de modwuma ye nka ho Zo. so no kura nya ka o ka kire mo enya ni chibuo Zo. so no kura nya ka enya ni chibua Zo. ya say no kura nya ka o na so ni chie o se ebu Zo. Otumfou se men kan kire mo so odam ase odam nyina amase se enne modu nana aba Otumfou odam ase odam nyina amase Zo. Anorisem we na Opoku edema Napo utie ni nyina me bone tofa kire se Napo de ne nana no wono anu watete na enti no yewura kasi so pi se Ghana for do na se Mathew Opoku Prempeh nya ade a ayobia nani nso ade ahantan wonimu wo mu ade atete sem we wate ne mu nkwa a wo koi wonko no nko somsompa na nsem a Ghana fo aka fa no ho no manim se wante ho na mamisa mos bi sanse penisa baso ba na meja pai yewura kasasa mu no se wonko no nko somsompa mane ni mu mu ase ne wate afa no ho no wonko no nko som no prove Ghana for wrong say ade asem no entisa yewura kasa kire Mathew Opoku Prempeh yentie yesutie do no be kire wo no ye no na oso ye Zo. nipa ne bi ka se wade nso ade o se akure ma tisi no fie den na bi kasa Zo. Otumfou se won da titi wo de ye ka no no obesa uti o na mom e ma ne nyo Zo. Otumfou se ba so Nyankopon tumi ye be bompa ye e de achi ama Nyankopon do hya ma wo e bebem say ana koyeye yewura ka asasem we wieye no ene obi abone sam sha edima yewura esanse pani dware wi a na nsuo kwa asa yes se pani wo ho dware wi a na nsuo kwa asa yewura kasa wieye obi an kasa biom kasa ba chire eya asrekwan ya MPP amanyoko ene politicians ahodo e ba ye esrekwan efiri ho no mo firi ho no na wo mo enwieye wo mo kopie mu ewo Jubilee Park na ho ye de mo amanbo e de bebro sem fufura sa kwa kopie mu ewo in our next video ne kopie mu wo ho no ye de mo amanbo e de bebro kosene di yechi abra ye next video ye de kopie ewo Jubilee Park e de bro